kana ko biyo mundu meri uke mucemani ine wire andu aguku kirima gitikanyitane ni ukabira. Ni miari ya munini wa President Rigathi Gachagua riu aroneka kwaga kugwagwa hari murugamo wake wa gwikirira wiguano wa gitero kia Mount Kenya. Ndukanoe kahiu thece murwanyo kwa mugongo na tutikagayukanie ni andu kuba na nja. Rekei tucire twi nyumba tuiguithanie tucire maundu maitu twendane tuiguanire tha tunyitanire na ni njugaga mbogo iticiaraga hamwe ni kwendana ni gwatu wa uthire iki. Undu rio wambiriirie kumutungia uregani kuma kuri atongoria aingi nginyagia kuma gitaro giki. Akiaria rimwe na wa Gikondi mukuru-ini kaunti ya Nyeri, Gachagua roya mweke uyu gutetera murugamo wake kuri eteteire akiuga hari bata atongoria ya metikire kwamba kuiguana niguo mahote kwaria mari rumwe ona hari uteti wa kibururi. Na waigua heka undu kwenda kuga wakonie gicigo giki tiga kugira kuraihu ukawugire ku tiga kugira kuraihu na WhatsApp group cia andu akundu kungi aitha ndeka WhatsApp group cia Mount Kenya ugeje tutirenda urumwe ni ukabira tutirenda mbeca igayo na wingi wa andu andika maundu macio no andike group cia guku. Gachagua gwetete atongoria aria maramukararia kuma gitaro giki ta atongoria matarahe mweke uge wa aria mamacagurire riu akiuria atongoria ya kwaga kuhikikira uteti wa icigo ingi mbere ya kuiguithania mwihirito. Tikiriria ya andu aya tikiriria i ground tikiriria ya no wathungu wanyu uria marauga mukauma andu aya thutha na gavana ndaguthikiriria huyo we ni thikagiriria andu aya. Turi behind you na ndukari uhoro wa tukunia ringi ndukari uhoro wa collaborators ndukari uhoro wa andu acio kunda ngutume tutigire ni werwo ni mundu gwetwo ria because it is how tungithia atia kwene kuri gwetwo kwanyu ona ko andu ni maguragwo na mburi tukiria gure na mburi. A Thanksgiving ceremony no miarie no ekaga kwa mukiro wega ni atongoria angi kuma gicigo giki matongoretie ni mutongoria wari aingi bunge-ini Kimani Ichung'wa uri ugite kiria kiri na bata ni wiguano wa bururi mugima. Some of our leaders calling other leaders ngunias na mambo kama hiyo. Hakuna kiongozi ambaye amechaguliwa na wananchi ambaye ni ngunia. And we must tell each other that respect is earned. Respect is never demanded. Itakuwa ni makosa mtu akikaa hivi anasema ati mimi nilikuletea mlima. Hakuna mlima ililetwa. Mlima ilikuwa kwa William, ilikuwa na William na ndio maana akapata uongozi ambao amepata. Ndugomano no netaririo ta undu ngicokia bururi na thutha riu atongoria makiuga ati unyitaniri wa bururi wothe nayo njira ya gutigirira wathani wa President William Ruto na thirikari ya Kenya Kwanza ni wonania umithio. Itakuwaje wakati rais anatuinua kwa heshima kama kitaifa katika ulimwengu, wewe unamvuta longi kule nyuma? Unity ya nchi ni muhimu sana kuliko mtu binafsi. Mtu ambaye anajitakia makuu wacha hao wabaki waje watuulize kura siku za mwisho. Harunia Kameme TV letora kwa ni Bataru wa Mwangi.